Hagajing ka Champion League hapring ka Atalanta Persia ka Athletic Club haba pai shakna ka jinga ka Athletic Club kala khor ka nam job hadin bakalala bat pelim ka Atalanta dan Laila R. Hagajing ka hapring ka Newcastle Persia ka PSV hagan ka jinga ka Newcastle kala khor ka nam job hadin bakalala bat pelim ka PSV dan Laila non. Hagajing ka hapring ka Galatasaray Persia ka Atletico Madrid haba pai shakna ka jinga ka baro R3 ki ken hun ki khai ta marshi gol Haduh bokot ka jinga ka Hagajing ka hapring ka Juventus Persia ka Benfica hagan ka jinga ka Juventus kala khor ka nam job hadin bakalala bat pelim ka Benfica da Arlanon. Hagajing ka hapring ka Chelsea Persia ka Pafos haba pai shakna ka jinga ka Chelsea kala khor ka nam job hadin bakalala ban pelim ya ka Pafos da shikulanan badia kan shikul jo ka Chelsea leo ban thap ha ka minit ka nyau phra leng bau kai sido Hagajing ka hapring ka Marseille Persia ka Liverpool hagan ka jinga ka Liverpool kala khor ka nam job hadin bakalala ban pelim sok ya ka Marseille da Lailanon Hagajing ka hapring ka Slavia Praha Persia ka Barcelona hagan ka jinga ka Barcelona kala khor ka nam job hadin bakalala ban pelim ya ka Slavia Praha da pada agak jingla kai Lopez leo bentiap Argol naga benta ke Barcelona. Agawai par ke jingla kai Champion League hapring ke Bayern Munich Persia ke Royal Union haba pai shagna ke jingla kai ke Bayern Munich kala khor ke nam job hadin bakalala bat pelim ya ke Royal Union da Arlanon. Pada agak jingla kai Hurricane leo bentiap Argol naga benta ke Bayern Munich kata agak menit ke basan pewar pada agak menit ke basan pewsan. Abang ifai pad Shaka mi ya keng point ke Arsenal kadang pad ya ke Kyrdan ke Baningkong bad kali yok ru ban rung rupa Shaka round 16 ke Bayern Munich kadang ne ke Kyrdan ke Baar ke Real Madrid kala Kiew Shaka Kyrdan ke Balai naga Kyrdan ke Bahnyau ke Liverpool kala Kiew Shaka Kyrdan ke Basau naga Kyrdan ke Bakhandai ke Tottenham kala Kiew Shaka Kyrdan ke Basan naga Kyrdan ke Bakhatway kadba ke PSG kala Hiar Shaka Kyrdan ke Bandriu naga Kyrdan ke Balai ke Newcastle kala Kiew Shaka Kyrdan ke Bahnyau naga Kyrdan ke Bakhatar ke Chelsea kala Kiew Shaka Kyrdan ke Bapra naga Kyrdan ke Bakhatlai bagi ken hun ki badon Haduh ke Kyrdan ke Bapra ki yo bandrung direct Shaka round 16 ke Barcelona kala Kiew Shaka Kyrdan ke Bakhandai naga Kyrdan ke Bakhatsan kadba ke Manchester City kala Hiar Shaka Kyrdan ke Bakhatway naga Kyrdan ke Basau bad gum juru ke Inter Milan kala Hiar Haduh ke Kyrdan ke Bakhatsau naga Kyrdan ke Bandriu.